Tinapalabas, gapo iti panangikaten ni Jonah ken Elisa. Kinasaritan na ni siya nga ison timang sukat ken kuana. Imanugot met ti balasang, tapno ad-adda ang makapagin na sidagda ken Jorin. Kabayatan na, kinadwaan met ni Jorin ni Elisa ang mangala kadagiti personal nga likamon na iti opisina da. Dita anakla at da Jonah ken Siasya. Ita papagayam, adtoy tituloy tinobela tayo anapauluan. Si iti baroko. Auntie, Jacqueline Pagarob. Dahito'y gayam hardware yu, di kadakkelan na pamaster kanyo iti kwarta. Wani ha. Isumat lang nga bimak nang kayo. Taado ti kliyente yu. Wan, napintas gamin ti panangimatunday di mami. Iti dahito ang negosyo mi. Ang aman yan, pinatay damot. Aging gaasaan mi pailangan mo. No asino ti criminal, wano mastermind. Awan ka di ti atapan nyo, iti panakapapatay na. Awan nga ron. Auntie, Ah, di matlugan ni Jorin kay Timtang. wala pa iso. Apag iso, adda ka nito eh. Oh. Tay, naglukaten? Apay ngay. Ha? O salbag, ni Elisa niya dumsaag. Ni Elisa ngagpaiso, auntie. Talaga pag purakan dati tarak na gitangawanan pain. Agkure ka man. Auntie Jonah? Rimuaran. Kagkurak day ta babae. Masidig ng titsyo na kadakwada. Awalan kayo, tibahin! Anak ka sa teramidon na. Humanaw kayo! Sanak ang makain na iti ipapan ni Elisa sa opisina da. Diyos ko, tarabayan niyo kumati anak ko. Di niyo ko maipalubos nga dadakas nga aramidin kan kuana ni Jonah. Oh, Griselda. Adda ka mo dito yung arabayan nyo. Gaputaur-urayag ti panagsubli ni Elisa. Di mo't kun naman na pan na inaladag iti gamit na. Wan, sana ka makaid na iti unag ti balay. Isuarim mo arak. Di ka unayagdanag. Ang mga nuagsakit ka. Kasano adyak madanagan? Idinto tamok amay turad ni Jonah saktan ti anak ko. Ala, sapay la kumata dinan ulitan, tinaramid na idi. No dangran na pa imaminsan. Dakamin ti agpinatay. Anya? Sana ka mabutang kankwana, Dominic. Nakasagana ak amang ipusta iti biyag ko para kan ni Elisa. Talaga ka di apagpungpung to, sendak. Nagkuyog kayo pa ngay may dito opisina. Pagayatan ni Jorin timang kuyog kanyak dito'y ma'am. Kahit kayat mo matan, umay ka man tapos pungutan sa langan. Saan? Di yutangran ni Elisa, mami. Anya, impatanak. Idumudum ko ang siya babae. Ha? Di ka ipatan. Tadyak kaya't adangran nyo ni Elisa. Impatanak ko na rin. Mahal! Tingkan ito unag, taala ang dagiti gamit mo. Wandirin! Mahal pa itawag mo.
Agsubsubra kaya talagan, mami. Ipatanak. Dinakmasmasan na nagsakit. Itinakyan ko, Jurin. Agsubsubra kayo una yun, mami. Sambag ka, Elisa. Agin sa sakit ka, itinaramid ko, nitatakyan. Sumrat ka ni Lisa. Alam na gamit mo. Tapumanaw ka dito eh. Oh. Agraraman, tiawanan bain. Da kayo tirumpang nga agbain. Gapo ka dagito yung aramidin nyo, mami. Ipatanak ka ro din Ipatanak tayo ng inumudom din siya babae. Saan kayo nga agulagol, mami? Anay ko, masaksak na. Agtignay ka ni Lisa. Ingka ni Tiunag. Wanin na kon. Jurin, ipatanak ka. Saan ka sumrek iti opisina mi? Shasha. At dakamot gayam dito, Shasha. Gaputa ison, tinsukat ko kini Elisa. Anya? Juan, Shasha, irikap mo ti opisina. Saan mo pastor ka ni Elisa? Wanangam, alag na iti gamit ko, ma'am. Ha? Awanan ti gamit mo iti uneg. Imbasura mi aminan. Pinuuran mi ba yan? Nagagbo! Anya? Pinuuram ti laptop ni Elisa, Shasha. Well, Jirin. Apa nga pinuuram na iti gamit ko? Gapo ta iso ti mandar ko. Iso nga awanan na pulos si maalam magamit mo. Kuma, kat imbagayo ang nasapsapa. Pinukatan nakmatlaang, ha? Umay ka ni Lisa. Agawid ta nga rodan. Tawan mo't gaya man dagiti gamit mo. Sige, inta nga rodan, Jirin. Intan. Dakitawanan bain. Agalwat kayo, awanan bain. Agsarita tanto'y tinalapat, Juren. Sige ka kadua. Yapura yung ilipas na kiti madama at tarimanan yung alugan. Tamadam-dama. Andan tumanin umay a customer tayo. Wan, boss. Di asawak. Mauawak ka. Hindi ka tibagada. Hello, Joda. Apay ang pinalubusan ni Jurin. Ano yung pinalubusan ngay bagbagam? Di ka mawatan. Kinuyog ni Jurin ni Elisa ngayon bay dito opisina. Andiya. Imay dalita. Saan ka nga ginkuko na? Amok nga mom, di ba nagkuyog ta? Saan ko ka mo? Italaga na mo. Talaga pagpungpungtutin di anak mo. At anya nga rutin na ramin mo? Idumudong ko kumamot ka dyan nga Elisa nga may gawid na ni Jurin. Aniya. Kaya't mo nga ramidin mit kini Elisa, itikas inaramid mo iti inana. Kapuntasong garak na una, iti awag ditong galmay sa kadakwada. Kasano nga mit ipanaginawag dahan eh? Damagang pailaan, mahal di awag ditong galmay sa kadakwada. Ay natyoda, di mo mababalaw ida at agayan ayat da. Salbag ka! Ngayon saan? Ulos asan na may karni Elisa iti pamilya tayo. Isorang karakag ti relasyon ta. Aniya. Julie. Elisa. Asidag ka ni Tibalayo. Ngam aging ga isa. Di ka pa'y matlaang nagsabang agsang sangit. Gaputan na sakit unay tinakam ko iti inaramid kanyak ni Mami. Si direkto ni Mami, iti inaramid nakin ka, Elisa. Saanan? Bayamon. Tamang ano saktan na gamot ni Mami. Ang saan ama iparbang ti inaramid nakin ka? Saan ka kumang agsangit? Asidag tan iti balayo. Punasom kumandagi talwa.
natangawan matlangan ni Elisa. Anya nga tan tinapasamak. Tilugan ni Jorin. Isuday ta nagsardang iti arubayan. Ni Elisa jabimma ba? Nagkuyog damanan kan ni Jorin. Ante Griselda. Nagkuyog kayo kadi anapan iti opisina ni Mamim Jorin. Uwan, ante. Anak, sa dino nga ron tayan dagiti napanyo inala gamit mo. Apay ngagsangit ka? Kunak mat ngagsagdan kan. Ngagsangit, Elisa. Diyak maramdan. Diba nagsangit ko, Jorin? Ibagayo no anya tinapasamak iti papanyo iti opisina ni Chona. Ninangran na kakadimanan ni Chona. Jorin, anya tinaramid ni Mami iti anak ko. Ko, ante. Sumumbat kayo! Anya tinaramid ni Chona. Ninangranak ni Ma'am Chona, Nana. Saan ang mabalinda ito'y aramida ni Chona? Mapankurautan iti opisina na. Diyak mapalabas da ito'y ngay naramid na kan kay Lisa. Inakrautan! Nanang saan? Di kay mapanahan. Di may isang makipagiyo. Unagam, sana na may parbang kaya aramida na kan ka. Nakaroon der aramidan na kan ka. Salpag. Apa yata? Managlagip ko dagiti nararamid ko. Kasla. Adda pa nagpapawig. Kasla makonsensya ang iti inaramid ko ka ni Elisa. Pwisit. Sana mabalinti kastoy. Sana rumbang akaasya na itiyay apopay. Auntie Chona. Apa? Anya ka diti mapaspasamak kada kayo. Awan. Adayo, tinakaiturungan ti matang nyo. Awan. Adan samat na o nagapampanunutan nyo, Auntie Chona. Awan ko nakmat, iha. Basta. Wenno? Saan ka di pa yan nagbao ti pungtot yun kan ni Elisa? Talaga saan ba Mabidlahan nga rod, Auntie. Yalaan kayo iti danom. Iti kasta, agkalma tirik na yo. Mabidlahan. Napanan. Ay, naibaglakid din. Tadta dito'y ni Shasha. Ato yung ti danom, Auntie. Uminom kayo pa eh. Agyaman na kaya. Auntie, kabailan nyo nga tapag sinaan da Elisa, Kanjurin? No, tumulong ni Victor ama magsina kadakwada. Nalakalaan, iha. Wenang, kunayo mo't adi na kaya tabiangan ti ayan ayat tagitito ha. Wen nga rod, kat dahi ti problema ka. Auntie Chona, no saan na kayo atulungan ni Uncle Victor? Siya, titumulong kada kayo. Agpaiso, iha. Wen, Auntie? Agyaman nak. Naimpagpaikan ka ta muna katulungan. Ano nga ro ti aramiden tayo ha? E di kasta.
Mapagsina tayo, tajurin kan Elisa. Agplano ta, iha. Kat no mapagsinat ta itaan, sigurado. Sikahan ti pangibaw ingan ni Joren, iti imatang na. Sigurado na ita, auntie. Sikati kayat kung agbalin na manukak siya. Isong aramidag ti amin na papuspusan. Tap na ibaw lang ni Joren, ti panakayat na kan ka. Nagdaton kanyak ni Jorin. Saan ko naparigatan? Amok, tay di pailaan. Nadlaw ko, nga adda panagayat mo iti anak ko. Maluksawak unay. Ter aramidan ni Mami kini Elisa. Naulpit la unay ni Mami. At dan ni Daddy. Makaamon no sermonan nak. Gapo iti panaging inam ko. Jorin? Apay nga giniinom ka man iho? Gapo ta maluksawak unay iti inaramid ni Mami, Daddy. Adya man ang tinaramid ni Mami. Dinangran na ni Elisa. Aniya? Makaluksawak unay iti dayjay nga inaramid na, Daddy. Imbarsak mo ti basong iho. Pasensya kayon, Daddy. No naibarsak ko man ti basok. Kaslabumtak ngamin ti barokong ko. Itinakitak nga inaramid ni Mami kini Elisa. Mala, bayam iho. Takasaritak to ni Mami. Siyak ti rumbang amakisarita kinkuana, Daddy. Aniya? Si Derak apaman asumangpat. Tamaluksawak unay iti inaramid na kini Elisa. Talaga asaan na kayat ni Auntie Chona dayjay nga Elisa para iti anak na. Kat. Pabor kanyak dayta. Gaputas siya, di kayat na. Aramidag amin apang spusan. Kap no maibawing ni Jorin, di panagayat na kanyak. Sa anak apa atiw iti dayjay nga Elisa. May salaan ang mamirmiraon. Anak, siguro kat nagnakam kan. Gapo iti inaramid kan ni Chona. Anya ti kaya kaya asawan, nanang. Saan lang atong pati malakam mo kan kuana? Iso, sinaamon ni Jorin. Nanang? Saan mo nga orayan nga dapay nakarkaro nga ramidan na kan ka, anak? Nakasagana ka, Giptor, nanang. Gapo iti ayan-ayat mi kinitsyon. Wana, nga kasanon na patayan na ka ni Chona. Sana nga tama-tama ramid kanyak dayta, nanang. Wan,
mabalin asaan na ang maaramid. No iso amis mo timang pataykan ka. Ngam, kasanon no datang danan na amang gudas kan ka. Anya, agpanunot ka kuma. San mo nga isagmak ti bagim gapula ang ken ni Jorin? Hello, Griselda. Nakawag ka man. Bueno, saan ka di pa ya si Mang Pat ni Elisa? Si Mang Patan. Naala na, nagitirin ang tana? Saan? Tapay. Anya tirason adi na naala? Kaputa pinapuoran ka no ni Chona ka ni Shasha. Anya? Di pa ikat makaluksawan ni Elisa iti dadyang inaramid ni Chona. Saan nga ti pan nakapur dagiti gamit na tinagluksawan ti anak ko? Anya nga rod? Ti panang dangran ni Chona ken kuana. Anya? Naaramid na ti kasta? Wen, Dominic. Talagang aglablabesan ni Chona. Nabarta ka kan. Nung kayat ko pa iti anak. Aging gaita. Nakadagdag san pela ang barokong ko. Gapo iti inaramid ni Mami kini Elisa. Adan ni Mami. Siderak ita ni Mami. Gapo iti inaramid na kini Elisa. Anya pa'y dagiti sumarno ama pasama. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parokong.